إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم يا سيدي يا رسول الله الله يا رب الله يا ربي mudahkanlah urusan kami agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'alumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alim ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya